Umthandazo Nkosi kulensaba sengathi unganqoba abaningi kula maya lesando khona nana yalaba dokosha sengathi unganqoba abaningi Jesu sihambe kwakho Nkosi yakudala speak to us tonight and we shall live. Refresh us, Lord, in your presence. Restore us, Lord, in your presence. Do only what you can do. We thank you, Jehovah. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. We celebrate Jesus. Just give Jesus glory. Agesimpakamiso inkosi kaZumulo. Agesimpakamiso kusimakaze. Kodwa sinamshayela tanto Yesu lefihlakalo. Sinamshayela tanto inkosi yasezulwini. Sinamshayela tanto ilimola bakhonayo. Celebrate the great I am. Give Jesus glory. Give Jesus glory. Say something to Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, we thank you. We bless your holy name. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Siyabonga Nkosi yakazimula. Siyabonga Nkosi ukhona. Hayi kwaze kwathi ngithi ngiyazokhona. Nana Yasokhona Sebathandekayo lokwenda singesabi lutho lokuthi siyasokhona. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hey, lento ayisingathi bathandekayo. Lento lesiyenda la inemnikati wayo. Ayingangathi ngikwasesabi noma ngoba labanye batala ukuthi mhlawumbe umfundisi maqhamuka indoda lenkulu lenesisho lesikhulu kubonakala no asesabi sazi ukuthi lo muntu ukhona umnikati wenkonzo lo ngisimakathe lo memekela siphethe ekuqaleni lo muntu ukhona kulendzawo alpha and omega ukhona kulendzawo umdalo wezulu nemhlaba lodale wena ukhona umhlabeleli lothi ubala ngisho inwelete lo muntu wathi inwelete akukhona kulendzawo ake semnika idubo letani kukhona. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ukhona usimakathe laphendlini ukhona ilibona bakhonayo ukhona usihlalo nesiphelo. Bathandekayo ngithathe similo ngivusele dikhona kaNkulunkulu ngivusele dinqe kaNkulunkulu umfundisi wethu make Dludlu sivusele make wethu umkhokhele egameni lenkosi uJesu we honor bobabe bomake egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Bantu abasha bantu abasha basebukhoneni. I'm so excited to see young people
bagcwele ethendeni aseshayele abantu abasha sande egameni lenkosi haleluya dikhona tisizwe sontweni bemthi ngawuva inkwela manje tisizwa dikhona tisizwe sontweni awubathandekayo tinkwela ngathi chabo ngalo kodwa dikhona tisizwe endlini yenkosi haleluya oh Jesus kodwa khona ama ladies are here ladies are here ama ladies aseChakastad abamba simelo man yabona ama ladies kufuna ukuthi ascream ekuvakala ukuthi bakhona bantu abasha haleluya ayisibonga uZulu bathandekayo akunabogogo kule nkonzo lenkonzo isimile iphelele akunamkhulu wenkonzo namhlanje egameni lenkonzo haleluya thank you Jesus hayi bathandeka yasumonela uThixo ngoba ufuna ukusebenza ngamandla ezwi lakho haleluya uma tawusebenza uNkulunkulu khokha livi abese uyasebenza haleluya let's allow God asebende namhla kusihlwa ngegama lika Jesu Kristu wathi nakasinika livi wathi tawusebenza ngamandla okukhona bakhe lapha kithi bukhona bakhe bokulenzayo bathandekayo bukhona bakhe is already doing things hallelujah nangabe bophathekile ungena kulenzawo amandla ebukhona bakhe has just healed you ngegama lika Jesu yonke inhlupheko yonke into lekubambile singashumayelanga live la uNkulunkulu emandla bukhona bakhe aconfronta sonke isimo ngegama lika Jesu Christ athoba isonke amandla latiphakamisako konke lokuphakamela kuvimbela kwatiwa kwaNkulunkulu hallelujah kuthotshiswa ngamandla kaNkulunkulu oh hallelujah ake siye nevini lenkosi let's go to Matthew chapter 27 thank you Jesus hallelujah thank you for coming even tonight hallelujah siyabonga ukuthi nikhona kubuhlungu ukuthi kungafika lezulu abe khona uNkulunkulu bese asisabi khona thina kodwa kumnandi ukuthi lizulu lithi mali silinzile bese siyeda siya responda siba khona oh hallelujah Matthew chapter number 27 uma singaya ku verse number 62 hallelujah verse number 62 siya ku 66 amen ukhona lo fundzako abambe microphone Matthew sehluko sika 27 siya ku verse number 62 kuya ku verse number 64 ngiyathi bani sebathiniwe kodwa nje sitawushaya masinyane namhla we had a long day sihamba yonke lenzawo sengathi nasemanyeveni ngifikile ngegama lika Jesu Kristu oh hallelujah isavusela abantu sathandaza emakhaya sajabula people are so much welcoming in this place siyajabula kakhulu hallelujah labanye bakhona lapha ezwelisha safika khona sathandaza nabo we are so excited to be part of what God is doing in this place ngoba uNkulunkulu usebenza endathi indoda yakhe ngekuthanda kwakhe let's go to God's word bathandekayo namhla kusihlwa ngegama lika Jesu Matthew chapter number 27 are we there sesifikile kodwa hallelujah verse number 62 ngakusasa lokusho ukuthi ngelilanga lelilandzela lele malungiselelo bapristi labakhulu nebafarisi bahlangana naPilato bathi kuye Nkosi siyakhumbula ukuthi lo mkhohlisi asaphila wathi ngiyavuka emva kwemalanga lamathathu ngakho khipha umyalo ukuthi lelithuna lakhe ligadzisiswe kahle kuze kube lilanga lesithathu kuze bafundzi bakhe bangayi ukuyawumeba bese batshela abamfundi bathi uvusiwe kulabafile bese kuthi lamalanga akhe ekugcina abe makhulu kakhulu kunalawa akuqala lamanga akhe egcina Pilato wathi kubo thathani naba balinzi nihambe niyakulelusa njengekubona kwenu besuka bahamba bayawuligadzisisa lelithuna balivalisisa baze bashiya neliphawu etsheni
babeka nebalinzi. Siyabonga Nkosi, liyaphila izwi lakho. Lidala okungekho kube khona. Hlaba lehlukanise, selikhalipha kwendlula ikemba. Lekhalipha tinhlangothi zotimbili. Siphilise ngalo kusihlwa ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. Hayi bathandekayo, lemvuselelo yethu ithi kunendlela lensha lekasendele yona uNkulunkulu. The new way. Hallelujah. Through the cross. Kunendlela lensha lasendele yona uNkulunkulu. Lo sila ukuthi kunendlela lensha levuliwe. Uthela umbhalo wemaHebheru lendlela iyaphila. Akusinje indlela kodwa indlela lephilako. Wathi wayitsabula sihenqo sethempeli iphumele ngale. Hallelujah. Kanti singumtimba kaJesu. Hallelujah. Lendlela lensha ngathi yendlule emtimbeni kaJesu. Hallelujah. Asitsabule ekhathe emtimbeni kaJesu. Hallelujah. But bathandeka itolo simemetele ukuthi wafu Jesu ngelesihlanu. Amen. Uma tozivulela indlela lensha kwabitatha lenge esiphambanweni. Hallelujah. Kuthiwa nakalenge esiphambanweni ngisho langa lehluleka kumbheka. Lafiphala langa lanyamala kwaphela 3 hours kumnyama. Hallelujah. Bathi ke boso science hayi kwakuyisolar eclipse, kwakuyilunar eclipse. Kufihleke nje ilanga. Hayi kwakungasi eclipse bathandekayo, but lilanga lehluleka kumbheka. Noma ngabe ke bathi bekuyi eclipse boso science kodwa yaqonzanisa yakhiwa kuze lingakwadi kumbheka bheka inkosi yalo umdalo walo alenge esiphambanweni. Hallelujah. Kuthiwa kwaqhekeke emadvala uma lenge esiphambanweni labe bafile baphuma babonakala bahambe etaladini. Hallelujah. Ngo-Good Friday lo muhle but bathandekayo lethi leli verse leli ngakusasa lokusho ukuthi ngelilanga lelilandzelako lokusho ukuthi kwaba nalesihlanu kwase kuba nelilanga lelilandzelako lelilandzela lesihlanu kungakusasa lokusho ukuthi lelilanga nginini bathandekayo kunamuhla. Hallelujah. Awuthi namuhla awusimakathi usendele lelilanga kuthiwa nginamuhla. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa ngakusasa. Hallelujah. Asafile uJesu abeka umoya wakhe la ngetulu kuthiwa kunendvodza. Na ufunza lapha ku verse number 59 kuthiwa kwaba nendoda kuthiwa nguJosefa lo waya kusihlwa yena ngalona lelo langa ku verse 57 kuthiwa nakuhalala kwefika Josefa labe injinga seArimathea naye futhi abe ngulomunye webafundi baJesu kuthiwa waya kuPilato wayawuqela sidvumbu saJesu kuthiwa Pilato wakhipha livi wathakanike. Hallelujah. Wasithatha Josefa kusihlwa losho ukuthi ngalesihlanu kusihlwa sebanyamalele bantu bajabulile bathi hey wazi yaphela indzabalo umuntu ungathi na Satan waphakamisa umsila wakhe awubhekise etulu wajabula wathi ngaze ngaqenza ngalo muntu. Kwase unyenye indvodza kuthiwa nguJosefa yathi angimane ngoba kunelive lekumele ligcwaliseke kunelithuna lokufuna logwatshulwe manje uma lenga lapha emthina lokwati igwabo wathiwa waqela sidvumbu sakho hamba wayawusingcwabe ethuneni lelisha. Hallelujah. Kwase ke thina kangcwatshiwe kanti kutalanga leli kuthiwa kukusasa kanti ngomgcibelo lelo langa ngekwesiBhayibheli kuthiwa lelilanga lelisabatha nikhona kodwa lelanga lesabatha ngekwemthetho wemaJuda kuthiwa lelanga lebe kungathintwa lutho ngalo. In fact part of accusations lamyise esiphambane nazabethela uJesu kwathiwa lo muntu uphilisa abantu azaphilise nangelisabatha. KuJohn chapter number 5 waphilisa indoda wayiphilisa ngelisabatha. Basukuma bathi ubani lo muntu lophilisa abantu ngelisabatha. Nikhona kodwa bathandeka waphinze wangagcini lapho uJesu waphilisa nalebe ngaboni leli indoda kuthiwa yayingaboni nayo ngelisabatha wayiphilisa uJesu. Kanti kunemthetho lothi
kwefika lesabatha noma kungaze kweyele imbongolo yakho uyayiyekela ihlale khona lapho noma ngafa makulisabatha kulungile ngoba akuthinta lutho nikhona kodwa bathandekayo kuthiwa bebangapheki inhlokudla nakulisabatha nangabe shothi kunebantwana balamba bebamane kuphekwe ngayitolo ngoba akufanele kuthintwe lutho haleluya kwefika ke lelilanga lelisabatha angwatshiwe uJesu haleluya kuthiwa ke ngakusasa lokusho ukuthi kwakungilelanga lelisabatha kuthiwa abafarisi bahlangana naPilato ngelanga kumiswe konke kungasetshenzwa lutho bahlangana naPilato bakhumbula kwekuthi lo muntu ukhona into nayikhuluma kwekuthi utawuvuka ngelanga lesithathu haleluya babuthana ndzawonye bacabanga ukuthi njengoba babamba umhlangano nje angcwatshiwe usemathuneni ufile uJesu kanti uJesu ngalelanga lelisabatha ngesikhathi kume konke wasebenza lo msebenzi lebevela wenda asaphila ukuthi yena ngelisabatha uthi ngishona babe kuze bekaloko uyasebenza usemsebenzini haleluya ngalelanga lelisabatha nabamise konke bona uJesu kuthiwa wehla bathi babhali wehla waya phansi emathunjini emhlaba haleluya bathulise konke ngetulo babamba imihlangano ngetulo bayafunga kuthiwa babamba umhlangano bakhulumisana Pilato bafuna imvume bathi lo muntu angahle lamanga akhe kugcina abe makhulu kunalawa ekuqala kanti bayaprofetha ukuthi lemvuselelo yokugcina seyinkulu kakhulu kunalena ekuqala ayikwathi anginemedele ezwelisha ngegama lika Jesu Kristu imvuselelo lengcono kuneyitolo a greater revival is yet to come ngegama lika Jesu besama babamba umhlangano hayi namhla kusihle uNkulunkulu mongcwele umnikele ivothi yonke imihlangano lebanjwako yonke imihlangano lehlanganwa ukuhlanganwe ngawe kwahlangana kwabuya kuPilato ikhulu kwabuya abafarisi kwabuya tate umthetho bahlangana ngalo muntu bathi ngase mangakhe egcina abe makhulu kunalawe ekuqala bacabanga ukuthi usemathuneni kanti wehlile ungaphansi komhlaba kuthiwa wehla wayemathunjini emhlaba haleluya wafike waqonza sivekwe ukuthi lengephansi kwemhlaba kulabe kuvalelwe khona abantu kuthiwa waqonza kuLucifer waqonza kuSathane nikhona kodwa bathandekayo wafike wathi letha ikhi yakhe kufa haleluya bathi bona kuvaliwe bathi mqethiwe ngaye babamba umhlangano bathi lo muntu usemathuneni bathi wehla waya ngaphansi komhlaba wafike wathi buyisa Sathane Dona mana ya dosana na ya lebra kasana yabona namhla kusihlwa ngegama lika Jesu timpilitilo letawendeka hayi bathandeka anginani bambelela ngoba unginike kuphila uNkulunkulu mongcwele lata ukwenda singaphumanga kuleli thende kusihlwa ngegama lika Jesu kuthiwa bahlangana babamba umhlangano basemangakhe egcina ngendeka bemakhulu kunewakuqala bathi ke sineliso naku lokungendiwa kuthiwa bakhokha abaninzi akawuthi baninzi kuthiwa bakhokha abaninzi bathi abayawuhlala ethuneni bakhe baligatsisise nikhona kodwa bathandekayo baligatsisise hayi kodwa kusihlwa nemango uSathane ngoba bathandekayo ngitshelwe ngetimpilo letigatsisisiwe haleluya awunikhona kodwa thene amen nitolo masithandaza lana sikhulula abantu sela konke sibeka tandla ngithi ngiyafika ngiyathandaza endlini ethi uNkulunkulu kodwa kusasitawulala wathi kunetimpilo tigatsisisiwe wathi ubeke tandla kanti lempilo igatsisisiwe wathi uthandazile wa prophet ethi wempilo kanti igatsisisiwe ngegama lika Jesu Kristu wathi kodwa angidedele kusihlwa ngemgcibelo ngoba ngehla ngiyaphasa emathunjini emhlaba awunenzaba igatsisiswe kangakanani impilo awunenzaba kufungiwe kwagqitshwa kwathi
wagatsisise kwabanje umhlangano kwathi buya Pilato kwathiwa buyandada itemthetho buyani baFarisi bahlangana bakhokha sinqomo kwathiwa lempilo igatsisiswe kwathi akuyohlala abalinzi ethuneni ngegama lika Jesu okwathi angimemedele ezwelisha ngithi nine nonke balinzi lelinzi etimpilo talaba kunemuntu wehlile ebusuku ngegama lika Jesu Kristu awunenza ulindwe ubani awunenza ufanele kuphi phathi kunemuntu wehlile ebusuku ngegama lika Jesu Kristu lempilo igatsisisiwe hayi bathandekayo lento wayikhombisa encwadini kaJoshua kuthiwa iJeriko yayivalisisiwe. Oh hallelujah wathi noma ivalisiswe kangaka kugatsisisiwe Jericho wathi no lalelani nine Israeli nitawuthatha nje lelibhokisi lemandla bukhona nibese niyatungeleta baqhubeke bagatsisise bathe ntungelete baqhubeke bagatsisise day number 1 day number 2 ukugatsisisiwe yes but wathi nje ndawuhamba ekhona kodwa abathandekayo Stoshaya umoya webalinzi ngegama lika Jesu ku-Acts chapter 12 nakhona kwayalwa abalinzi kwabanjwa imvutha kuthiwa nguPetro yaboshwa yafakwa ejele kwase kuyalwa abalinzi kwathiwa abayigatsisise bayilinze kanti vele iboshiwe ngedingetane kwathiwa ngathi uthi Herodi dingetana dishiki enough akubuye balinzi batemgatsisisa boshiwe bonana yabakha ivemandla bathandekayo etikwe balinzi ngegama lika Jesu Kristu nomunye ulinziwe kunebalinzi hayi balinzi kuphela but kunedingetane timbophile noma kunebalinzi bathi ngibona uJesu ehlela ngephansi ngegama lika Jesu Kristu akanenzaba nedingetane tingetulo wehlela ngaphansi kwemhlaba uthi no inkinga yabo ayikho balinzi kunemuntu lophethe tikhiya no driver balinzi lo Herod wesikhathi ule ngaphansi komhlaba ngoba nakugatsisise Petro le instruction ayingaphumi kubalinzi kwawuna Herod ngemuva athi Herod akagatsisiswe lo muntu uyingodi kabi ngikugatsisisiwe umhlaba uyawesaba wena ngikusathana akugatsisisile lelive liyawesaba emademoni ayawesaba ngikwayale balinzi kuthi bakugatsisise kodwa kabonga uNkulunkulu ngempilo lomuntu kuthiwa ngalelanga lesibili sikulelanga lesibili ngegama lika Jesu Kristu la athi khona anginankinga nebalinzi but ngiyokonza lebosi yakhona ngegama lika Jesu ngiyokonza kulona lothumele balinzi batawuva instruction kumnikati wabo asakhankala mbata athi angisenato tikhiya angisanawo emandleti kwabo khululekani ekhaya ngoba ngisanawo emandleti kwawo ngivu Jesu uthi ehla namhla kusihlo uyawuthatha tikhiya balinzi batathi khululekela ngegama lika Jesu kuba lokhatsisisiwe bonga simakathe nganalanga lanamuhla ngoba impilo iyakhululeka kuthiwa ngakusasa lokusho ukuthi ngelilanga lelilandzelako lelilanga lemalungiselelo kwakumiswe konke bathandeka kunenteke lutho ngoba ilanga lelisabatha kwaba munye longasebenta uJesu igama lakhe namhla kusihlwa kusebenza yena yedwa uyinkosi yamakhosi ungumbusi webabusi unemandla ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba akukho lutho lwalomhlaba noma ngemandla ebuthakathi ngemandla emaloyo angimemedele mina lo muntu usukumile namhlanje ngegama lika Jesu Kristu ngoba ungetulu kwawo onke amandla ngegama lika Jesu Kristu uthi verse number 63 bathi kuye Nkosi siyakhumbula ukuthi lo mkhohlisa saphila wathi ngiyawuvuka ngelanga lesithathu ngako khipha umyalo kuthi lithuna lakhe ligatsisiswe namhla ngilophambana nawo wonke umyalo lokhulunye etuke impilo yakho nabanye kwakhokhwa nje umyalo kwathiwa ngeke azaphumelele ngegama lika Jesu Kristu kwase kufunwa abalinzi ukuthi wanemgadze noma ngaye esikoleni aqede form 5 kodwa nemgadsisise ngoba kunemiyalo lowakhokhwa ngaye
kwathiwa ngeke aze aphumelele noma ngaze enze kwathiwa nimgatsisise ngoba kunemiyalo lowaphuma kwathiwa ngeke aze aphumelele ngiko noma semendweni tindwa tihambi kahle ngoba kunebalinzi bamgatsisisile ayiphathi noshaya umoya webalinzi kusihlwa ngegama lika Jesu Kristu balinzi batawujika balambatha ngoba uthe uJesu uqonza kule boss yakhona uyothatha tikhiya ngegama lika Jesu Kristu ngesikhathi kubonakala abantu bebafile sebahambe titaladini babonakala kuthi ngalona ngosiwangcwatshwa ubona kunjani kanti uJesu le ngaphansi kwemhlaba ubhizi uyashumayela thethe tikhiya uyabavulela ngegama lika Jesu ubona inkosi yenkazimulo ebusuku ake wende njena nje uthi isandla sakho ngegama lika Jesu you are prophesying ngethi kwempilo yakho uthi kuyavuleka ngegama lika Jesu konke la uvalelwe khona kuyavuleka kusihlwa ngegama lika Jesu Kristu obane manga abaninzi batakubona sewuhamba ukhululeke ngithanda into yini bathandeka hayi ikonto le ngithandayo ngelivla ngolunkulu isikhathi balinzi bagatsisise lithuna uJesu nakavuka balinzi kuthiwa bekungathi papa nje wesiphathwa bangasana manje no bayalisisiwe nanapta uphuma Petro ejele ku Acts chapter 12 bebakhona abalinzi bambukela Petro akwakudzili kade ngedana asukuma Petro aconze kuthiwa kwana eligede lensimbi wangahlupheki nekudzinga tando na inini balinzi bakhona but bambukela Petro kuthiwa nje wahamba hola ingelosi yenkosi kuthiwa lativulekela dingetane dikete noma dinkanakana letinkulu datidzilikela phansi waphuma Petro kuthiwa Petro bekungathi uyabhutsa ikonto leka yendawo uNkulunkulu kusihlwa kutaba ngathi uyabhutsa utiphathe uthi inkosi kodwa ngimi lo kanti inkosi yenkazimulo balinzi noma khathathe nebalinzi namhluthe uNkulunkulu modele uyowudila nemnikati webalinzi ngoba langa lelisabatha akekho lo umuntu osebenza yena kuphela uJesu uqobo lwakhe konke ngesikhathi kumile hayi emandla akho mhlawumbe ehlulekile uzame konke bokhanseling wazama konke but namhla kusukume umnikadi kusukume uJesu uqobo lwakhe wehla waya phansi enzani abafile ungakhathateki ngalokugatha impilo yakho namhla kusihla kuthatha ikhweshela wona ngegama lika Jesu Kristu tawufakaza labalinzi batsasiyalisisiwe ngaye simgathile but nathi siyamala athi uphunyule njani kanti kwehla uJesu lwakhe wangaphansi wathi bring the king's devil in the name of Jesus. But number 2 ngiyatula kwebalinzi ngoba uthe uNkulunkulu namhla utawudila na 2 things. Number 1 utawushaya abalinzi abajabulise ngegama lika Jesu nabalinzi impilo yakho labagatsisisa impilo yakho in the name of Jesus. But number 2 uthi verse number 65 Pilato wathi kubo thatha naba abalinzi nihambe niyokwelusa njengekubona kwenu. Verse number 66 athi besuka bayawuligatsisisa lelithuna then nabafika khona ngetulo kwekuligatsisisa kuthiwa balivalisisa haleluya yonke lento yakhona inekuexcela inekwentisisa kuthi ngathi bathi no ushito Pilato tseligatsisise but will do even more sitawuse siyalivalisisa kuganze kuyile oh haleluya but kusihlwa kungive amandla ezulu la kuganze kwayilwa khona oh haleluya haleluya kuphila kuvalisiswe khona kwaphindze kwagatsisiswa kwaganzwa kwayilwa ngegama lika Jesu Kristu kuthiwa balivalisisa bese number 2 kuthiwa base bashiya luphawu ejele hallelujah they placed a seal babeka luphawu
ngisathandaza kusihlaba thandekayo uNkulunkulu mawungcwele uthe kimi kunebantu sebabekwa liphawu hayi ukuthi bagatsisiswe kuphela but uhamba uneliphawu kunestigma lesitsite uNkulunkulu la mina uSathane la sambeka sona simark etikwempilo yakhe noma ungathi uyahamba uyazama kungena esontweni yakhonda lolu phawu livele isho ukuthi awusiwakhona noma ungathi udayela abantu labaphumelelako bathi nangabe uhamba nebantu aba successful nawe ugcina usuccessful manje loluphawu luvele lukhona yebathandekayo anizange senimbona umuntu asinoma uthi uzama ukutayela loya bonke abantu bamenyanye ukhanze azula yedvana nakathi uzama ukujwayela laba bonke bakhanze sebaphumile bahledi ngale bangumgrushana bakushiye wedvana ubathi uzama ukutayela loya nawuthi uchamuka kubantu bayaqansuka bayadzinwa ngawe ngoba kuneluphawu alubonakali ngemehlo enyama kunento nje baqoshako ngegama lika Jesu Kristu ukwasho lomunye athi noma ngithi ngibambalela ligala liyaphunyuka noma ngibambalela kuneluphawu noma uthi ugane lo mfana uyethembisa ukuthi utakuthatha but kuthi 1 2 3 go anyamalala uvele soshadile ngale ube bathe mosi lo muntu kude la shoda ngako indvombi yakaba kashodi ngalutho kuneluphawu nalomfana nongathi yambuta umalelele lomntana abantu ngoba wathi lungela wenda kahle konke naye akade kusikwendekele ngoba lento ayibonwa ngemehlo lasukata lento ayibonakali ngemehlo enyama but kuyabekwa luphawu ngegama lika Jesu kuthi wabathi nabalivalisisa lelithuna igatsisisa abathi it's not enough we shall place a seal in the name of Jesus Christ but ngive mandla kaThixo kusihlwa that shall break every seal awunenzaba ukuthi kubekisiwe kubekwe luphawu lo munye siwaphatha stigma sebakubhida igama lakho alisatiwe enzaweni sewethiwa ligama lelithide in the name of Jesus kunebantu bathandekayo sekuthiwa nje sitsakwa salenzawo seluphawu walumema in the name of Jesus uSathane wabeka emaki wathi ngetuluke kumgatsisisa ngetuluke kuvalisisa wasubeka liphawu wathi lesi uyabasitsakwa salenzawo lo munye ukuthi wasihlupheki so uyatiwa tsawo ngohluphekile wenzawo but the Lord Jehovah tonight has come to break every seal in the name of Jesus awunenza impilo yakho igatsisiswe kangakanani yavalisiswa kangakanani but uthi ke utawususa ngisho luphawu in the name of Jesus tonke tidzinwa tonke tiqalekiso tonke tigwaqo letihleti emetimbeni kusihlwa stoti shange libido lika Jesu Kristu lena ibonakala ngemehlo enyama but ikhweshisa abantu ikuphilisa wedwa noma uthi uzama lokwa kuneliphawu loluthi lokuthi nguwe kufuna kuphelele tandleni kufuna kuhlephike kufuna ingabonakali direction nawe uyadibuta uthi yini ngithenthisa lokwa kungendeki kungabheki labanye abathi bangathinta kwendika kanti kuneliphawu kuva ngisho into lengaphili into lengakhulumi iyeva ukuthi lo lothinta kuneliphawu kwabekwa nguSathane kwathiwa lo usehluleki in the name of Jesus noma ngaba into lemalula kangakanani ngathi ngena kulesi isitolo kamanzini ngiyathenga lenye indoda iyangena nje ifuna imasi ithi efridge ikhanza kude imasi yathi awuvele mina bangeloya kakhulu ngize ngehlulela ngisho ukuthola imasi ekhathe esitolo ekhathe edolobheni kubede imasi bese bathandekayo lo muntu uyade lo wayethala isethi kwakhe uthi uyade kwehluleka ukuthola ngisho imasi edolobheni bantu bonke baphuma bathi phethe into labadoda ifuna so uyade uthi ngithi mina noma ni zama nasesi uthi noma ngingaya khona noma ngathi ngifunani mina ngikhanza kude angathi bangeloya bangiqetha abantu lo lengisukela nje ukuthi ngiyofuna bafike nje bathi kuphela nyama umemela uphawu lomthide wabekiswa egama lika Jesu kodwa imenzama ukuthi uSathane katsa enjoya katsa hlekisa nawe impilo yakho ayibekisile ayibeke uphawu ayivalisisile ayikatsisisile batheni izulu kusihlwa liyehla ngegama lika Jesu Kristu thema ngifika lapha ngafunza Exodus chapter 3 la khona athi uNkulunkulu lalela Moses sengivile futhi sengibonile kodwa manje sengihlile oh hallelujah
namhla kwehla izulu uya ngaphansi emathunjini emhlaba la wavalelwa khona ngoba uyabona uNkulunkulu hlupheko yakhe iboniwe ezulwini kukhala kwakho uthi nakhuluma naMoses amkhanzela usetivu uthi sengibonile hlupheko abantwana bami eGibhithe uthi ngeva nangekhala kwabo ngoba lo Nkulunkulu uyabona uJehova Elroy the God who sees ubona kusithekeni emehlwethu angetabona ihlobo takho angetabona buzo umfriend wakho angetabona but uyabona yena ubona kusithekeni hlupheko yakhe iboniwe ezulwini oh hallelujah khala kwakho kuvakele ezulwini kathi ukhalela emcamelweni in the name of Jesus uthi buthi singabe ngavelwa yini kanti lempilo yakhe igatsisisiwe you are walking within a circle in the name of Jesus kwendeka abathandekayo uthi uhamba noma uhamba edolobheni kune circle ohamba kuyo ngoba lempilo yakhe igatsisisiwe noma uhlete ekhumbini nebantu bonke kune circle egatse wena ngoba lempilo yakhe igatsisisiwe letenda udiboni ngemehlo akho enyama but igatsisisiwe lempilo ithi wena ngeke uphumelele wena ngeke ufike laba khona labanye ngoba lempilo igatsisisiwe in the name of Jesus Christ ineliphawu loluthinte kwamakwa kwablesswa emarke kwabekwa eyisini tiwa lempilo kwathiwa ngihlulekile wenza but uthi Moses sengivile futhi manje sengibonile thanda lephathi eqini uthi manje sengivile lilanga lewehla kwengosi lilanga lewehla kwezulu lemfihlakalo wehla wendana uNkulunkulu ngalelilanga leli lesibili angavukanga bajabulile bathi siqedzile ngaye bathi usemathuneni kathi atiphakamisa athi uNkulunkulu kathi atiphakamisa athi yena lelithempela ngalakha ngemalanga lamathathu kathi atiphakamisa athi yena akhulume uNkulunkulu athi ngubabe wakhe bathi siqedzile ngaye kanti wehlele ngaphansi emathunjini emhlaba yolanza tikhiya in the name of Jesus uNkulunkulu ufuna ukuvulela labathile ekusihle enano koshana manje the Lord is about to open in the name of Jesus and ingosi tawususa every seal lonke liphawu losowabekwa lona ngegama lika Jesu Kristu ayibonakala lento ngemehlo enyama but iya manifesta ngegama lika Jesu lento ivela ngetindlela etehlukene ngageza nawe njengabo bonke abantu uqhine kahle ube muhle manje nawuhamba into dingendeki njengakulabanye abantu uthi khanze uisolate abantu uthi khanze ucansulelwa abantu ungathi ukuthi ubaphoxe na kanti kukhona into leviwa ngumoya legowe because there is a seal kuneliphawu olibhekiwe dikwakho in the name of Jesus but to tell uNkulunkulu is coming to break every seal ngegama lika Jesu and uNkulunkulu wathi lempilo levalisisiwe you see iJericho kuthiwa yayigatsisisiwe ivalisisiwe ikhona abantu abathandekayo but kwapita imandla kukhona kaNkulunkulu kwathiwa nje no anitsinge amandla anitsinge amapika anitsinge kwendane lamandla kukhona kaNkulunkulu kwathiwa nje ndawo utumeleta nihambe kanye ngelanga nihambe kuze kwemalanga lasikhombisa kutawuthi ngelanga lesikhombisa bese nijika kasikhombisa oh hallelujah hayi ngathi kulo day number 7 tibonza taqala takreka basarawunda weqala kani day number 7 ayindomemethela day number 7 empilo yakho ngegama lika Jesu every wall lebe igatsisise impilo yakho ivalele impilo yakho kuthi you are walking within these circles kunebantu laba highly gifted highly talented but lithalenta laba lendi lutho alibalethele lutho you are highly gifted but I expose lento ngoba you are within a circle empilo igatsisisi gift yakho yenteleka phansi you are so much intelligent but lempilo imenza wonye ngoba ugatsisisiwe hayi kodwa siyambonga uNkulunkulu kusihle ngegama lika Jesu
Ngifuna sitomdedela kusihlwa. Sene, ngifuna sitomdedela kusihlwa. Yena yedwa lelanga leli sabatha. Baka Israel bemisa konke. Ngoba bakwadi kwenda lutho ngalo. Nguye yena yedwa lokwadi kwenda lutho. He is about to do only what he can do tonight. Ngegama lika Jesu Kristu. Lo ngakwadi kutendela kona, he is about to do it tonight. Letinga kwadi kwendela tona hlobo takho. Le nathi lesingakwadi kwendela kona. He is about to do it tonight. Weyedwa lo wabonakala fanele. Kwekuthi angehlaya uthatha tikhiya tekufa netehayidesi. KuSathane. Athi bring the keys. Akekho omunye lona lawo mandla. Impilo yakho akekho lomunye longayikhulula ngaphandle kwakhe. Namhlanje emini uNkulunkulu wenkhululeko ukhona kulelithele. Dotsabula onke ama circles in the name of Jesus Christ. Ngiyacela sike sibe ngetinyawo kusihlwa. Sidomdedela uNkulunkulu. Lotsabula onke ama circles. Ngegama lika Jesu Kristu. Lomtsabula yonke imikhawulo. Ngegama lika Jesu Kristu. Lempilo lekathi sisiwe itsinga imandla lathide kuze uthi tsabule lama circles in the name of Jesus Christ. Why waphila indoda kuthiwa ngumpostoli Paul kanlempilo yakhe akade ithi igazi sisiwe. Igadwe ngumthetho lebeka udadishila ufunzile ngephasi kwaGamaliel. Kwapita kwekuthi ku-Acts chapter number 9 ahlangane nemandla lathide kuze athi break circles. Angatata umpostoli Paul ukuthi ugathi siswe kangaka phakathi kwakhe kunemabandla kunelibandla eKorinte ngathi izulu liyambona uziyofuna imvume ekudingela emakholo ngoba lembili gathi sisiwe yamdrive ayithi funa imvume kuze kuthi nawo bagathi sise lento ingaphunyuki liyambuka izulu yahamba lithi there is coming a time ngathi uthi simakathe Paula udingele emakholwa but phakathi kwakho ngibona libandla eRoma litawusukuma ngawe Paula udingele emakholwa but phakathi kwakho ngibona libandla eFeso mana likakavela enyalo ngoba lempili gathi sisiwe ngegama lika Jesu Kristu. But I'm about to bring something ngegama lika Jesu. Lo Exodus chapter 3 lengikhuluma ngayo impilo kaMoses yayigathi sisiwe uhlele etimvini welusetimvu ngoba lempili gathiwe kwekuthi ungumbulali wena awukwati ukuthi ungaphila impilo ekhululeka but kwabita ahlangane namandla emandla kaNkulunkulu laphakathi kwakhe kwasekuphakama ideliverer kwathiwa sesiumfana wetinkomo wena ngumholi kaIsrayeli is breaking circles la egathi sisiwe. You are coming out tonight ngegama lika Jesu Kristu. Onke amandla lagathi sisimpilo yakho you are about to break forth in the name of Jesus. Ngibona ikanza your head cheek njengelikanza uma liphuma njengelitshela uma liphuma ekanzeni. I'm seeing cracks in the name of Jesus. You are coming out of that sickly lando kosanamando labra kasando. You are coming out of that sickly ngegama lika Jesu Kristu. Umapha amandla lagathi sisile stome metele mandla ezulu kusihlwa emandla nakwathi kuyolanza tikhiya in the name of Jesus Christ. We are unlocking every door in the name of Jesus. You shall be seen walking freely in the name of Jesus Christ. The Lord is setting you free tonight in the name of Jesus. Shall we close our eyes? Hola azunama. Angathi ngasho there is power to break every chain. Akhona amandla latsabula tingedane bathandekayo emandla ezulu ngifuna siwakhulule nzambama ngegama lika Jesu Kristu. Ongitshela nga two things kuNkulunkulu wathi kunebantu letimpilo tigathi sisiwe wathi labanye sibathandazele itolo sababeka tandla lezulu labona ukuthi bagathi sisiwe ngathi lo mnikati lo the Herod spirit lesikhokha abalinzi besihleka sithi ngabe bendani ngoba lo muntu ugathi sisiwe. Wathi kodwa uNkulunkulu ngongcwele umdedele nzambama nodila nebalinzi labagathi sisetimpilo tebantu kuze bani baphume bayomkhona
in the name of Jesus. He has come to say, let my people go in the name of Jesus. Onke manje balinzi namhlanje labalinzi impilo yakho uthi let my people go. Yekela abantu bayongikhonda dedela sive samsto ungikhonda. Namhla kusikho nami ngime njengesikhondi but ngisetamdedela noyekela yena. Uqobo lwakhe uJesu Kristu lonemandla kwehla la singafiki khona thina we can end kule realm yokukhuluma lelivi but lelivi lakhe kune realm lelokwathi kulenda kuyo la impilo yakhe ivalelwe khona liyoyilanza khona noma ngabe avalelwe ebhodleleni hayi liyoyilanza khona kukreke emabhodlela kusihlwa ngegama lika Jesu Kristu la igama lakho lapikelwa khona lavalelwa khona laphuputhelwa khona namhlanje kuyakreka ngegama lika Jesu. Abanye kwaqolwa impahla yabo yasikwa ngetikero dayawuvalelwa somewhere but ngizwa amandla kusihlwa unazuna mandokhosa ngizwa amandla kusihlwa athi ngibalovalelwe ngibalogathi sisiwe ngumapha amandla balinzi lalinze impilo yakho uthi bring the keys to heaven ngoba nginovula kusihlwa. The Lord is opening tonight in the name of Jesus. The Lord is opening tonight in the name of Jesus. The Lord is opening tonight. Begin to pray for a minute in the name of Jesus. The Lord is opening tonight. The Lord is opening tonight in the name of Jesus. The Lord is opening tonight in the name of Jesus. Atsabula toke tiboko akona mandla kuletsawo atsabula toke tiboko ayinokhuluma njebathandekayo kuthwala abanye bekhona ngegama lika Jesu. They will be watching us on Facebook but lamandla yakitheka atsabula yonke imingcele ngegama lika Jesu. Afuna nje the spirit sebalinzi nabagatsisise impilo ayakweshisa kusihlwa ngegama lika Jesu Kristu. Sickness are breaking tonight in the name of Jesus. Thank you, Jesus. There is power. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I want us to pray tonight. The Lord is able to break every chain. Lomuntu lowehla ayemathunjini emhlaba. Namhlanje ngegama lika Jesu. Kwethu nje ukuthi simdedele sibiyekele. Sithi Nkosi nale yamili lenziwe. Ngegama lika Jesu Kristu. Abanye bathandekayo bahamba kungathi babanjwe ngenzamo. Bakalelwe ukuthi you can go but that far. Angeke ufike lapha. But ngibona uNkulunkulu kusihlwa. Tsabula tonke dibopho. In the name of Jesus. Every snare is broken tonight. In the name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu. Precious Heavenly Father, ngesikhathi Nkosi. Iloko lothe utawukwenda kulenzako. Lokho Nkosi lothe utawukwenda. Iloko uNkulunkulu. The hour has come tonight. In the name of Jesus. Woo! The hour is come. Gilowa mosto teuta wenda sifa.
Leambilo Nkosi. Naleya naleya. Ngegama lika Jesu Kristu. Ngibanjiwe ivalele. But this is the hour, Lord. This is the hour, Lord. In the name of Jesus. This is the hour, Lord. This is the hour, Lord. This is the hour, King of glory. This is the hour, King of kings. This is the hour. Pastor, you just come and stand this side and get the microphone. Say yes, man. I didn't know Jesus Christ. Just rise and stand on your foot tonight. This is the hour. In the name of Jesus. This is the hour, Jesus. This is the hour, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are saying, this is my life, Lord. Nali yami impilo ngiyayibona igathi sisiwe. Kodwa Nkosi sengidabuka. Wena lona emandla kuvula. Nami Nkosi ungangivulela. Just lift up your right hand so that I pray with you. Nale yami ngiyayibona igathi sisiwe. You are trying so hard. Ngoba le mpilo igathi sisiwe. God bless you. God bless you. Liyabona izulu ngegama lika Jesu. God bless you, God bless you. Nale yami igathi sisiwe. I'm trying so hard. Ngizobulunzela Nkosi akalukhuni. Bengingathi ukuthi le mpilo igathi sisiwe. Kodwa ngibonga Nkosi kuyigwabula kusihlwa. Bekuthi msama kangaka ngoba le mpilo igathi sisiwe. Ngegama lika Jesu, God bless you, God bless you. Ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga nkulunkulu. Ngicela nje sitawufike nje sime ulenzawo. Ngegama lika Jesu Kristu. I declare the fire of heaven. Umlilo oqothulayo. Bebethela umlilo oqothulayo ulenzawo. Bantwana bakho Nkosi batawuma la. Ngegama lika Jesu umlilo oqothulayo. Umlilo odlayo ngegama lika Jesu. Consume every chain tonight. In the name of Jesus Christ. Just come and stand here. This is holy ground. This is the place set apart to break loose every chain. Just come and stand here. Just come and stand here.